Mirurungano ya muthi wa gatatu yatigire bururi na wanangiku munene, hathara ya mamilioni ma mbeca na guthukia muno mioyo ni yorire. Muigana wa andu aria makwite kumana na mirurungano eno wambatirite o nginya andu 19 kuringana na riboti iria irutitwo ni komishoni ya gutetera ihoto cia muingi bururi-ini KNCHR. Riboti ino yugite andu angi 531 matigitwo na nguraro. Andu 179 ni maikitio ngono ni borithi kurumirira mirurungano eno. Komishoni ino ya ihoto cia umundu ni yamukirite riboti cia andu 15 aria marerikana matiuikaine kuria mari. Komishoni ino nyingi ni yamukirite riboti 4 cia unyitani wa kiahinya, na hari ici andu eri maugite matianyitirwo kiahinya ni mundu umwe, indi matharikirwo ni batoni ya andu gikundi. Oho no kuri na riboti imwe ya mundu wahotire gwiteithura kuma kuri anyitani kiahinya matana munyamaria. Komishoni ya ihoto cia umundu ikiuga no irathie na mbere na uthuthuria na ni gucoka irute riboti ingi kuringana na uria iramukira mateta kuma kuri muingi. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.